serikali yaganiwe goikange na gokonya chiamate chiabari abana babete bakubwatirani wasomo baskano bumuriro ase skuru ya Endarasha Academy imeye county ya Nyeri gokwana ase kenyoro kia Motembe yotoka se wodi ya Kimera ibunge kutumasaba county ya Nyamira nigo women representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi aberega kulira yo kugendera gusira aba ebyombe amona basae ane nabaswati wetra seke gancha kia nkav Jerusha boigo nigaganiria abantu gwanchirana nenchira bamenyete eriyo gwetanga kurwa semechando ao anene yabairira bange kwerusia obomoyo chinga kiecho nigabaga gukwanira igoro yobura ya serikali county ya Nyamira na kuokoboko egetamukiro kia ba MCA kyoko gania kumurusia BC omo governor we county ya Nyamira asabaga kwegerera gose we yakire koko natana no atenene asekere kyo governor aso mwaka bwe 2025 na ibere nakugania ba MCA kugendera gukora egasi yabo aso kweneke buna magendera beri gakorokana ase county ya Nyamira muri kitoko ase county yo Paul Kapokara namake gukwana imechi nsemechi gachi ya Motembe echi kigo tukemeye wadiga ya Kimera ebunge jega yabe gututu bamasabe meye county ya Nyamira ajibulire serikali kwa nekibunango lenda barabana ko barase chisukuru nene chinga kiechiga ebasukane menge yo wataka kwemerero yagendera ko bagaye kwene kiwase chisukuru. Mtu analia hapo kwa shule unamletea chakula alie akule akilia, lazima waanze kufikiria priorities. Kama watu wako na shida uone ile priority ya kwanza unapeana hawa watu ni priority gani. Wale watu hata wanatakikana hata kupelekwa mahali wakaliswe chini waongeleshwe hata wafanyiwe counseling. Asagendera ko bagakulira nga gwikatse kunyara ko bagakora imirimo yayo boyikirano inzire ke ganche ke akamenyekana tebuna ngavu wana bodaboda na pia vijana ambao wanapenda kandanda, na pia nimekuja kuona community hii na ninafurahi sana kwa sababu bila nimefika hapa hata yale maneno ambayo nimefanya ya kupatiana tents kwa community, I'm grateful that tumepata moja yao ndio imekuwa imehost abana tintakana titabwa kisa na ngina na kusoma secondary school wherever they are. I never know moiri ogitari witinya Montebi. I will take care of abana abu inere mermongo koramna mama county Jerusha boigo nigagendere ko bagakomo cyubutenere bwe county ya Nyamira aseso kiremo isomaro na gatebangano hareketie asobo choli bwentunde gocha kwamba itakuwa batebi na ki alia mahali watoto wanapatiwa hata hiyo tu don't understand. Lakini kama ni mama ningesema hata ile maternity ambayo watoto huwa wanasaliwa it's not enough. Mukagete ni ngabo itataye kwa baboli inuta getemba tebika iteme morore na ende mokaga kwa bwande abantu bande bamukaga kinke ko baratwigwete ngango mukungu yako no bukwana nane kirwa gutukurikyo bogaba nago cyagwikagati atutisairane ese kinko batisera ndiko sino monto elected na chali rukabere I said in Pakistan I have already been elected twice. I am ready to fight the war. Inda tayari bana kurwane sekie kurukwa yobo governor 2027 kero igatete tiga yakoraria kali nacha koraria kibise ngitumwa bori kubaira neli swali nganga ikenjera mbatigenje baba Igo aire gati aba MC kurwaso orugongo rwe county Nyamira koboko asiganga yabo yogotaka ko mwaka isiko anataka haki ndio. Kwa hivyo tunawaomba wale MCS hiyo kazi yenu ambao mmeanza nyinyi endeleeni mtuletee ukweli, hiyo ndio tunangojea kama kwa Nyamira we have served. Mwali oye Jerusha nigagendera ko bagakubwato kobo semia ocha segese kukyo magusi orona kibale tange kubwatekana mono weita wachachi mwanja tusirie generation na inu abaibali abali abanene morali na ariko basorora ko bakorora umwana oyo amotakire boiga ikenyoro tabo taka kumugamba gamba ikenjera bafanyo umwana oyo kyagero yeyo ko sari are kenyoro kyaino ikenjera
mokonyo umwana uyu naye nyoyo atabiru nere tako tebanga takunya gukwanegera uyu mwana one ngubate mambiende gakunywa marwa anyine nyasore akubutoromo tutakumanya gusega akubutoroma Ginko ripoteri getaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV uregase wadi ya Kemera ime ye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp.